ngasi numida weram phongkiba tongan tongan ba manipuri se phongsing amasung thokiba thawdo wathoksing dagi maroibi ipausing miyamna thamsagi anbada kanglei pakki maira news dagi lokasaraga more police station da personal ani leirambada minister let pauna mai hauna sakre Bharatiya Janata Party BJP mandal gi nifugo humdoi shubu mapo komon tharomga BJP yuba morsa Tengnopal district na sinduna Indo-Myanmar border town Mored lamtu sit sengbagi thauromga mari lainana More police station da minister let pau hokna sanglubada shupnatagi police personnel anikhak leirambada minister na mai hauna sakre police station amada yamdrabada personnel manga ga taruk leifam thokpada anikhak leiramba duda minister na asawa phungdokhibani minister na phungdokhibada kariguma More police station ko liba maphamda khana sainabagi thawdok tholakpa matamda police station asida complaint tawba lakpada police personnel ani ohum khakta leiba tarabadi mataukramna crime control tawguna habigi pendaba sa phungdokhi ngasi tribal affairs and hills horticulture and soil conservation sinduna Indo-Myanmar border town BJP gi nifugo humdoi shuba mapo kumon ga mari leidana lamtu sit sengbagi thoramda More police station mapadagi Indo-Myanmar friendship gate number 2 More town mayol ati lekai kyasu yauna sit sengbagi thoram pangthukiba duda police personnel singsu mateng panghanimigi apama leibada subnatagi police personnel anikha station da lerambadagi nungnangba masum asaba phungdokibani sit sengbagi thaba dura minister let pa hokipna More da dukan phamliba dukandar amasum potpham phamliba miyoisingda amot akai kya lambi da langthokpagi muta dustbin da hapina bakhanki thauram madu BJP Tengnopal mandal amadi BJP BJYM Tengnopal mandal mahila yuba morsa gi thomi sing amasum More da lariba community gi leader sing sar yakhiyadi makasa tharakpo ina to papawmna Bishnupur district nupi ngakti gi oiba sainik school saragani pangthokodoriba Miss Femina India gi yenglaga makhalamati irang tobigeno Chief Minister Manipur da nupi ngakti gi oiba sainik school lingna ba Manipur lenga na thabak pekhat pahore Manipur sing asidi ingtap lamdam ma oibidagi miyamna tangdu leitana leiba ngamle tha asigi taraga mangara pangthokodaba Miss Femina India sida makhalamati irang tobigeno loinana mapaleba ki miyoi kya akiba leitana Manipur da lepa leitana lakle masigi khudam haibabu Manipur gumba pikrab state asida Miss Femina India pangthok pangambai bisi Manipur gi oina sakthok sabane han minister N Birena phondokre wapam singasi hotel Imphal gi conference hall pangthokiba C20 India 2023 Basudeva Kutumbakam National Conference thoram na saruk yaroduna wangang bada phondokibani se minister na hai pangthokodoriba Miss Femina sidai khoigi leba sigi miyot misan pangjaba tangdu leitawa lam amani haibasu utminasi ngasi dileba si prime minister gi miyeng makhada ekhoigi Manipur gi nupi singa thaunabu sakhangbiduna north east state ahan boina Manipur nupi khakta yoeba sainik school khakta yoeba sainik school ma Bishnupur district saragani Bishnupur area da lam ekar taraga manga khaktuna thamle Chief Minister makhatan hai pangthokliba conference asida malem pumbada musulmana oibigi madi nungsi chana bo akhalon sandokpur asabu mating pangbigi haibigi asabu thajaba leidi Manipur gi law and order gi phibam phagalaktuna Manipur da Miss Femina Peasants pangthokodoriba si ekoina sakthok sapham thoi matama mada numidang pung manga tabidagi mapan thoknaba kirambadu mapan gi investor singna lakpad akiba phoramba du leitre Manipur ngasidi Prime Minister Narendra Modi gi thaujaldagi state asi khumang soksilakli loinana conference asidagi fajaba policy recommendation taraktuna afaba lengak sasanama ohenaba implementation tauge haina Chief Minister na phudokhi loinana Manipur lengak na lamdam sigi damakta sapka thorangi thabak kya pekhalakpada leibak miyamna sumateng pangbina basu Chief Minister na appeal tokhi ngasigi thoramaduda mahut minister Y Kemsana thoramapu Mitrananda Residence Spirituals Mentor at Chinamya Mission Senayamadi Retired Lieutenant General L. Nishikanta Singha Secretary Chinamya Mission Trust Manipur Akhanaba mitung len singoina saryaki Amaramna social media da thagalapu wapam aman haidibidi miyamna ising phangdabagi awaba phanglibasi ko onanabagi saruk ama oina singda damgi ising horakum oiriba mafam singda umang kokthokpa singna kilometer taruk sangna samal khabagi thabak sathari lamdam asigi singi tungan mafam singda park sana umang kokthorakpa sina ising phangdabagi awaba mayuknari basi ko onanaba thorang singasi pekhalakpani
ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯚꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯐꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯁꯪ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯌꯣꯜꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯜ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯁꯪ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯍꯧ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯁꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯚꯦꯟꯗꯔ ꯐꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒ ꯃꯨꯛꯅꯕꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯍꯧ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯁꯪ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯚꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯗꯅꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯚꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯇꯦꯝꯄꯣꯔꯔꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯝꯄꯣꯔꯔꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯚꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯂꯒ ꯔꯣꯇꯦꯁꯟ ꯅꯥꯏꯅ ꯐꯝꯍꯟꯅꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯣꯇꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ताकपदि स्ट्रीट वेंडर मपा नाइद्रे हाइबनि माकना हाय स्ट्रीट वेंडरसिंगना योलिबा पोलमसिंग असि कैथेल संग मनुंगदा योनबा पोलम ngakthani masina maram oiraga sang manungda phamlibi insang mana masi nga sa yonbisingdigi po leiba mi sangbiraktabana maram oiraga nongmononggi awaba hinjilakli asuk waringai saira asida kaithil number 1 amadi kaithil number 3 gi sangpham asinda lengakna smart city gi mingda sambal khajinduna thambibadigi gari sangu yadabadigi po leiba miyoy amata laktre maduna khariba sambal silakhopiyo aikhogi hingnaba ꯆꯦꯟꯗ ꯆꯣꯡꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯔꯧ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯌꯦꯟ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯐꯦꯃꯤꯅꯥ ꯃꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ 2023ꯗ ꯊꯦꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯕꯦꯅꯔ ꯁꯥꯏꯟꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯂꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 15ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ फेमिना 2023 इंडिया की यांखी मपन सुबा ग्रांड फिनाल से थेटकदौरीबा बैनर साइन बोर्ड होल्डिंग एडवर्टाइज बैकड्रॉप खुदिमकी मकोक्ता मितै मेकना मखारी थारीबा मयेक्तुदगी अहुम थोकपगी अनीदी मितै मेकना साउना थाबिनबा मिलल कंगलैपा की सेक्रेटरी पब्लिसिटी सोइबम अरुण मितैना प्रेस थादोरपा सिरोल अमना खंगलकली सिओलुसिना हाय पांगथोकदौरीबा फेमिना मिस इंडिया सिदा मिस इंडिया दा असी अवांग नोंपोकी मणिपुर पांगथोकदौरीबा असिसु हाइनिंगाय लेतना नुंगाइबा पुई मसिगिदमक सिलिलांगलिबा खुदिंगमकपुसु मिललगी मेकेदिगी थाकटपा फोंदोकसरी हाइदि मिललगी मफमदगी थामलकलिबा वाफमदि लमदमसिदा लोल मयेक सकटहननाबा होटनरिबा मिललना चंगसिलकलिबा खोंजंगसिबुदि इकायकुमनाबा उत्पिदुना मांगजौनना सिलिलांगलिबा इसिलिनावसिंगना इंडियागी मफम मफम खुदिंगदगी सकहेनबि चंगदमनबा असिबु सरुक याबामदि येंगबा लाकदोरिबा मिपुम खुदिंगमकी ममांगदा लमदमसिगी लोल मयेक लैजै हाइबदु मयेकसिंगना खंगनसि मिललगी वाफमसि सिलिलांगलिबिसिंगना ngakna satpirakani thajai mamangna manipur lengana sinba sangai festival republic day 2023 da sejinakiba banner signboard holding kudingmak maitai mamingtagi oina sejinakiba amadi singyaw yawkidaba kya yawki मिललना मसिगी मताना कुपना येंगसिलिया अदुना लमदम सिदा पांगथोकपा थौरम खुदिमक्ता लमदम सिगी अमता ngaireba mayek asi soidana sizinabigani haina haijarakli सिओलसिना हाय थौरम पांगथोकरबा मतुंगना मिललगी मेकेदिगी मितै मेक यौरमदबा नत्रगना पिकना थाव यौरमनबदी मदु मिललना लमदम सिगी लोल मेक चखोट हनिंगदबनी हाइना लौगनी मसी थोक्तनबा सिनबि लंगबिरिबि इसलिनावसिंगना मांगजौनना लमदम सिगी अमता ngaireba मेक asi चखोट हननबा होनबदा एखोय पुनमकी थौदांग यामिना सेहरकली हाइनसु पाउसता फुंगदोरकली अतोपा पाउमना ड्रग थिंगनबा होनबदा लैंगा खक्तना ngamloi civil society organization sing club sing amadi miyamnasu asawba thौदांग लबियु dingo matam amadagi drug asi imphal gi akoi mafam khara khaktada ngamagum tawi adub hojikti drug asi yamna laina mafam amada hekta phanglakpa haibadu oire masina drug sizinaba miyoi masing yamna hengalakle drug thingba haibis lenga khaktana oiroi aduna lamdam sigi civil society organization sing club sing amadi manipur miyamna drug thingnaba honabada asawba thौदांग lopam thu haina social welfare minister haikam dinggon phongtokre wafam sing asi manipur lenga ki department of social welfare amadi editor guilds manipur kusanaduna imphal gi thangal bazar da leiba sangai continental school pangtokiba media focus on demand reduction of drug as
part of war on drugs haiba theme gi matang na pangtokhiba media awareness workshop the chief guest ki role piraduna minister dingo na phongdokhibani minister na makhata na hai ahan boina social welfare department amadi editor gills manipur na khunai asida afaba maikei da punaba khongthang ama pekhatpasi afaba maikei da punaba khongthang ama pekhatpani manipura drug line na phanglakpa sina khunai asida asabu satheng ama piduna sakwat khongthang na thinthanbada natana fataba maikei da sangsilakliba si thingobu matautai media amadi social welfare department loidana manipur gi section khudimangna saruk yaduna manipur si drug free oiba sakhotpi state nama oinaba miyam puna thaudang lomina saiki ngasigi workshop adu the resource person oina wangang khibisingdi Dr. Lenina empowering youths to a no to drugs haibigi matang the social welfare director NG Utamna importance of demand reduction in drug policy architect Sasuna role of NGOs in demand reduction haiba hiram singna wangaki Dr. Uttam na phongdokibada demand reduction amadi supply reduction ani si manana salabadi drug sejanabagi ang khara makhai thingmangani loinana manipurda state drug policy ama semna ba thorang tori loinana transgender singi oiba de addiction center ama hangna ba thorang tori hain phongdokhi ngasigi thoramadu editor gills manipur gi president khogendrona guest honor oina saruk ya khensu pawsida makhatana su phongdorakli atopa pawmadana covid na bi hengalakpadi union health minister na hospital sing mock drill taunaba pokta pikre hojik leba sida covid 19 na ba mi mising hengalakpa sigi matang ngarang union health minister mansuk mandawiana covid 19 sandorakpa thingna ba haksel gi oina lakhot kadori ba thaurang sing Delhi gi health minister amasum principal secretary sing da mifam phamduna review tokrai union minister na mifam adu da hai center amasum state singa mamang na pangtokhiba kum covid 19 thengna ba apun ba phirep lomina ba matokai minister official sing da alert oina phirep lona ba madi covid 19 management tawna ba gi damak sem saduna leigadabani saiki mang state singi health minister singna hospital singi April tara amasum taraga mathoi satuna hospital singi infrastructure ningthina yengsinduna mock drill sing sathagadabani hainasu advice tokhi union health minister na makhata araduna state singna influenza makhal gi anaba singi horakpam khangdoktuna testing ningthina tawgadabani aduga positive sample sing genome sequencing tohongadabani hainasu advice tokhi meeting aduda union territory sing amasum state singda pausel piraduna hai leba sida khanghaudana covid 19 nabigi sanga si khanghen hengalakpana maramoiraga nongmada miyoi lising nipan mathakta covid 19 nabigi record lai rairi magna hai india gi oina sada maudra covid ki primary vaccination kapre aduga precaution dose kapkhibegi masingdi nemna lairi maramasina union health minister na state sing amasum union territory singda vaccine kap yaraba miyoi sing maruoina ahal oiraba madi vulnerable population groups sing the yariba makai vaccine kapthokna ba hotnagadabani hainasi advice taw khiansu pawsida makhatana su phongdorakli makhasa tharakpoina pandam pawsi da phongba topa marui bi pawsung miyam da thamjagi ayaba yaudana gari da tinted film na pagari sing fagalagani Dr. S. Ibomsa authorized oidaba masum semdoklaba silence pipe hapa gari amadi home department gi ayaba yaudana tinted film na pagari sing matik saba fine thianuna legal action lokhalagani haina Impal West ki SP Dr. S. Ibomsa na phongdorakli wapam masinga si Impal West ki SP office complex ta pangtokiba Impal West district police na fagalaba unauthorized modified silencer pipe sing pawmi sing mamang da uthor pagamari lainana phongdorakibani magna makataraduna Impal manungda unauthorized oiba modified silencer pipe hapa gari kyana noise disable gi permissible range tagi makhol hena thokna thauduna noise pollution thokalibasing asi thingnabagi panamda haukiba mars tha sima drive satakhi drive aduda modify tawraba silencer pipe chamaga marfu tere fagat pangamkhi masigi manungda lamsang police station na modify silencer pipe nifu fogatuna modified silencer pipe khwaidigi yamna fogat police station oiduna SP Dr. S. Ibomsa masamangna lamsang PS ki OC hai sanjoy de appreciation letter amasum asama khutol piduna pungni thawatki loinana commando da leiba ASIL sharatna modified silencer pipe kunga mate fogatuna khwaidigi yamna fogat pa commando oiduna marks appreciation award amasum samba khutol piki magna hai Garida tinted film hapke hairabadi home department application matharaba matungda home department committee ama siamlaga committee adugi approval loraba matungda hapik ayabadi lei hairiba ayabasi yaudana nappa gari singda legal action lokhalagani hakhi
अतोप पावमना कोनसा खुलगी अखोइबद खुंदाब खुल कुनगा मथोई बर्मादगी कुकी ललहौबसिंगना पुशिलखिबा मितोपसिंगनी हाइरकपा लेबकथिबनी विलेजसी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना कोनसा खुलगी लमगी वाथोक मैरिकपीदगी मैजावपी थोकदौरे ngasiदगी नुमित हुमनी फावगी मनुंगना कोनसा खुलगी लमनी हाइना क्लेम तौरुबा डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा लेबा अपुनबा खुल कुनगा मथोगी विलेज अथॉरिटी दा कोनसा खुलगी मैकेदगी लाले हाइद्रबदी कोनसा खुल यौबु खुल कुनगा मथोई असिगी लंबी थिंगगी खोंजंग सांगसिलकदौरे लंबी थिंगगी खोंजंग असिगा मरी लैनना थोलकपा अपापता पुनमगी थौदांग कोनसा खुलगी विलेज अथॉरिटी अमदी मणिपुर लेंगाना पुगदबनी हाइना अपुनबा खुल कुनगा मथोई असिगी मनुंगदा अमा ओइरिबा हेंजंग विलेज की सिपके लहौबुमना कोनसा खुलगी अखोइबद खुंदाब खुल कुनगा मथोई असि कुमजा इं लिसिंग अमगा समापनगा यंखैगी मतुंगना बर्मादगी कुकी ललहौबसिंगना पुशलखिबा मितोपसिंगने हाइना कोनसा खुलगी विलेज चेयरमैन डी आदाम लियांगमैना वखलकपा लेबकथिबनी युमपम यावदबा वाफम असिगी मथक्ता खुल कुनगा मथोई असिगी अकोइबदा हौबा उवासिंग पाक्तकना यानथतुना पॉपी पम्बी थारे अमदी सिंगदादामगी इसिंग मोसिनहले हाइना सांदोरकपद अंगपपोई कोनसा खुलगी विलेज अथॉरिटी न लेंगांगता थगलिबा वकचिंग असिगी असुंबा मरी मखोंग खांगदोंनबा लेंगाकी मेकेदिगी खुल खुलसिंग असिदा सतुना इंक्वायरी तौबियाकी मांगना मखा तारुदुना सही साम सनी हेना खुंदारकलबा मदी पुआरीगा सगोनदुना लाक्लिबा असौबु खुल कयाम मरु ओइना खरम थादोय पी मोल्डिंग लाइलोन बाइफै खरम बाइफै निसिंबु खुलसिंग असि कोनसा खुलगी लमनि हाइना वकलकपा सिमक मरी मखोंग लेतबा युमफम यावदबु वफमनि कोनसा खुल अमदी लाइलोन बाइफै खुलगी मरक्ता लमगी वाथोक लाकपदगी खुल अनि असिगी मरक्ता होकिबा मार्च की साइसद कुनगनि पाना सीआरपीसी की 144 सलाइदुना मी मंगादगी हेना पुनबा मदी मी सिबियाबु खुलाई पुबदा अथिंबा थमलिंगै सेरक्ता लाइलोन खुनगी संदंगनी कोनसा खुलना नुंगैना कापतुना हाटखिबदुदा चेनबा मियोइसिंग मदी लेनबसिंग अथुबु मतमदा फकतपियु लेंगाना थमलिबा अथिंबसी उमयोक्ता नोंगै पाइदुना मनिंग तमना सत्पि अयाबा पीबा मानबा थौंगसी खुल कुनगा मथुनि यानिंगदे लोइना तुंगान तुंगान युमफम यावदबा वाफम क्या पुखलक्तुना खुल मसिलगी मरक्ता सिंगसेप थाबा अदाम लियांगमैगी मथक्ता सप्रमेना पुलिसना अनिरखना एफआईआर पालो सुंगसी फाव एक्शन लौदुना लेबे यानिंगदे लेंगाना नकल मखक्तगी वफम ताबगी मुहूर्ता नकल अनिमकी वफम तादुना मरा लेबमदी लेंगाकपु अरानब लंबीद पूनब होटनरिबा मियोइसिंग मथक्ता सबसाबा लौखटपिउ स्वाइखि लोइसलकपोइना तोपा तेन पाव मना रामानंद मतुंग मनाव अतोपगी लाइनिंग हुllaga ngangdanaba wakhal tahalagani AMCO मियोइबबु कनबीनब थवाई थाबीदुना पापकीदमक इखेंग कटपीदुना सिबिखरबा मतुंग इबुंगो जिशुना अमुक हन्ना हिंगलखिबा रेजरेक्शन संडे न लापग इरोइनना लैसेम मपुमान इरमद मणिपुरबु थौजान बिरसनु हाइना इंगथबगी निंगथौ मपु जिशुगी मिंग ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन MMCO न मियाम द येफ पाउजल पिरपगो लोइना ऑर्गेनाइजेशन सिना रेवरेंस रामानंदना मतुंग मनाव अतोपगी लाइनिंग हुllaga ngang बु wakhal tahalagani हाइना मियाम न खंगलकली AMCO गी प्रेसिडेंट रेवरेंट साइमम राउमयमदी जनरल सेक्रेटरी रेवरेंस FR अरबात लाइबोन अनिना पुन खुयेक पीदुना थादोरकपा सेरोलमना रेवरेंस रामानंद की थौदोसिगी मतंग AMCO ना करी फिरेप लेपली हाइबदु मियामना खंगलदुना हाइ रेवरेंट रामानंद असि पास्टर नते सुमना वापाव संदोकपा मियोयमनि मा हौखिबा मार्च थागी ससत कुनगा तरुक्ता सगांग बाजारदा पाव संदोकपगी थौरममदा मांगना तिल सिटपगी मगोंग तौदुना मदि ngangloi वा ngang सक्तुना अखोइना लुमना लौजरिबा पुलपिटपु इकाय खुमनरखिदबा मसद अदुगिदमा मारा लैरे हाइबा खंगले हौखिबा मार्च की ससत तरुक्ता ELC लंफेलदा AMCO की कोर कमिटी की मिफम अमा पंखि मिफम मदुर थौदो असigi matana kupna khana neinaraba tungda warep lokhi hairiba warep aduda Reverend Ramanandabु moral gi dama akan mamiyeng gi makha thambaga loinana matungna asiguma thaudo se amu hana tholaktana wakhal tahanba haibasini Christian minister singna ishwar gi wai khakta ngbiu wafam asibu thausadaba ngaktaba ministry singi mathakta sab sab lokhat phangtokpa thabuk lokhat ken han sero sida so akanba section wa thamnakli adu hauju koina di myam paw su matang ase lusinjarage amasum myam pun anobab di ngai minase